Nakalian kesengi ke West Khasi Hills Student Union Dongstone Circle kila let panya kendu ki officer ka Office National Highway Shillong Division banyak kran halor ke jingjia accident bakha kha hajai dok kro ka bajengai ko bakharwa kilometer na Dongstone ka bahap pok ka surok NH 44E na Shillong Chatura. Hakate ke jingile ikendu baru Chief Engineer jongkate ka trekam nakalian keseng kila dawa badai ban bu no da signboard niki rubber speed hum khnang ba kinongnya kali kin longi ba pikir anda ki poi hakate ke jaka banya da na kinu jingjia basosi kham tamban light na jingdu e ki ben sem ba koridor nakalian keseng kala dawa ru ban pentrekam no kham kloi bat kan senang yai bot din hakabe dei bat kanika kam 2 kilometer nasor Dongstone te nakalian juga seng nim semla ban susyong klikti ban susngap menti kumta nakalian juga seng ni lalet ban ikendu ya UCI ban UII kibri kmi bat pet ya kaneka ka surok national highway kumta nakalian di jongi nila ai jumud iki bakin buno teki signboard lane ki robust speed home khnang ba kipat ba aba kipoya kutu jaka kinong kiba alat ten nakalin kijung kiru kimsimla kerna ya kata kila ko prilang berni ba bangin sa ya treno e kaneka kajaka kasurok menget treno shensen te nakalin kijung kasang nang ni sekumat nyim kwashu ba banginang yusnyo lani UI ba kaneka surok kanang simbiang ya shibun kiminsim ba koridor Nakalian jungi kaseng adin bagi lalit ikundu la arsin arwat ikwa baka departmen kan pentreno berkan penselam kenang ba ka jikwa ka jungi kan long kan urlong no ba lada kadang sap lani kadang menti ya kan jingkwa ka jungi imat singi haban puden